And the Loras Academy has chosen Novak Djokovic. Dileme nije bilo. Čovjek koji u jednoj godini napravi to što je Novak Đoković uradio u tenisu u 2011. jednostavno nije mogao da ostane bez ovog prestižnog 2,5 kg teškog prelepog pehara. Dodelio mu ga je jedan od članova sportske Lorasove akademije, Boris Becker. A sada bih te molio najpre da nam objasniš kao vrlo elokventan sportista šta ovo tebi znači. Želim najpre da izrazim svoje divljenje sveme onome što radi Lorasova sportska akademija i svim tim legendama sporta koje sam imao privilegiju da upoznam večeras. Hvala svim novinarima koji su me nominovali za ovo priznanje. A hvala i članovima akademije koji su glasali za mene. Znam da je bio težak izbor u konkurenciji takvih vrhunskih sportista, međutim nemam jednostavno dovoljno reči da objasnim koliko mi znači ovo priznanje. To je stvarno izuzetno. Vaše izuzetne dostignuće u 2011. su vas dovela do tog priznanja. Da se podsjetimo još jednom, 2011. Da li si pomislio da je to najbolje što možeš uopšte da odigraš? Da, to jeste moja najbolja godina u karijeri. Veoma sam ponosan zbog mojih dostignuća, međutim to nije bio pojedinačni rezultat, to je učinak celog mog tima koji uz mene bio svo to vreme, posljednjih dosta godina i doprinijeli su da postanem ovo što sada jesam, najbolji tenisar na svetu koji je u stanju da osvaja najveće titule i u konkurenciji dvojice od možda najvećih igrača svih vremena da ih konačno i pobeđuje na Grand Slamovima. To je naravno zahvaljujući velikom samopouzdanju, samouverenosti koju sam dobio kroz ono što sam radio u 2011. Koliko ti je vremena bilo potrebno da se oporaviš od finala ovogodišnjeg Australian Opena? Mislim da mogu da se identifikujem sa simbolom koji su i ti sportisti doživljavali. Ovo je u mom slučaju takođe to bilo, reče Steve Redgrave i njegovim bolovima kad je osvojio 5. zlato olimpijsko. Sve ono što sam prolazio posle tog finala je bilo bolno, međutim moji utisci su i dalje da je to verovatno najuzbudljiviji meč ikada koji sam odigrao u mom životu. Veoma sam zadovoljan što sam ispisao tenisku istoriju i što sam iscepao majicu posle tog finala. Nećeš to moći da uradiš ovde na terasi jer je minus 10 napolju. Koliko je naporno potrebno da se radi danas u profesionalnom sportu? Zaista morate da radite mnogo naporno da biste ostali u vrhu. Jedan od najnapornijih sportova, 10 do 12 meseci putujete, menjate vremenske zone, kontinente, morate što brže da se prilagodite novim uslovima. To mnogo iz vas, mnogo vas troši mentalno i fizički, međutim uspevam da se nosim sa tim i s obzirom da sam tako uspešan, zaista ne može da bude bolje od ovoga. Mentalno i fizički bio je jedan trenutak kada je izgledalo da si gotov u tom finalu. Kako si se izvukao u 5. setu? Pa obojica smo bili na ivici snage, posebno u završnoj ceremoniji tokom govora gospodina iz Kije koji je glavni sponsor turnira. Nismo mogli više da izdržimo stojeći na našim nogama, ali srećom dobili smo stolice i mogli smo da sednemo. Kao što sam rekao, moram da izvučem pozitivnu stranu iz svega toga. Obojica smo ispisali stranicu istorije tim finalom. Došli smo u hotel u 5, ja nisam mogao da zaspem do 8 ujutru, ali ipak ne mogu da zaboravim nikada te trenutke. Borise, ovo je zaista jedna zlatna era za tenis koja je u toku. Još jednom moje čestitke za ovo priznanje
koja je veoma važna nagrada. Kako posle 5,5-časovnih napora uspevaš da u meču koji je trajao skoro 6 sati, srećom pa sam igrao 80-ih, pa ne moram toliko duge mečeve da igram, nisam morao tako da sam je naprežen kao ti. Još jednom sve čestitke iz moje strane.